Well, Oti, now the question is, how do we reverse insulin resistance? Wow, beautiful question. Umqambile kakhulu ngalowo mbuzo ngoba ngizwa nje amadlabuzane, ngizwa ngijabula kakhulu nxa ngibuzwa nge-insulin resistance ngoba yizo izinto engispecialize kizo and ngiyazithanda ukuxoxa ngazo. So si-reverse njani i-insulin resistance? Remember, umbuzo lo ubuye ku-video engikhuluma ngokuthi i-hypertension, i-BP ephezulu, ukuthi lapheke bisela i-insulin resistance. I-insulin resistance vele kokuqala sifike kiyo ngama-poor lifestyle behaviors, endleleni zokuthini esidle ngazo la ngendlela esiziphatha ngayo in terms of exercise. So indlela zokuyibisela emuva zingaba nenganyana, singazama lokhu lalokhuyana, kodwa the main ones zimbili. Ngizakuthanda ukuthi ulalelisise ezimbili ezokugcina. Number 1, natha amanzi adequate, akwanileyo, at least 2 liters. Kodwa according to Institute of Medicine, lokho besiyabe study bebona ukuthi sidinga amanzi amaningi. Nxa umuntu wesifazana zama at least ukunatha 2.7 liters, yi-Institute of Medicine le ICME, yi-university. Nxa uyingumuntu wesilisa zama at least 3.7 liters of water. But ngiyake ngithi i-average nxa ufike 2 liters kungcono. Why kuqakathekile? Vele nxa ureversa i-insulin resistance kumele ufike isikhathi sokuthi ungabe lokhu phongo lokhu sidla, lokhu zizwe ufuna ukudla, lokhu ufuna ukudla, kungokunye okusiphambanisa ngiza ku-explain ekucineni. So ngalesi sikhathi nxa u-dehydrated, unganathanga amanzi amaningi, umzimba ukunikeza i-signal yokuthi ufuna amanzi. Kodwa nxa uyithola i-signal leyo kwesinye isikhathi uzwa ngani ufuna ukudla, so uzahlala ufuna ukudla, ufuna ukudla. Njalo umzimba awukwanisi ukuchisa amafutha for energy nxa ule dehydration. I-process yangikhona ibizwa kuthiwa yi-lipolysis, ukuchisa amafutha for energy. So number 2, zama uku-exercise. Nxa u-exercise ngiyakwazi abanye kuyahlula ingxenye ungabe walimala kumbe kukhona okunye okwenza ungakwanisi ukumuva, it's okay, kodwa ama-exercise manengi. Zidingele la ungena kubo YouTube, ungene ngaphi, udinga ukuthi ungayenza waphi ama-exercise nxa ule injury ethize ngoba abanengi sithanda ukucatsha ngomunwe sisithi ungalimala la ngala. Nxa ungela problem yenza ama-exercises umhlobo engu-2. I-cardio exercise ezayenza ukuthi ubhene amafutha, le resistant training efana nalokwenza ama-squats kumbe ukuyathwala ama-weights, lobo umuntu wesimama. Nxa usenza njalo ubuilda okuthiwa yi-muscle, ube ngani ule muscle asitsho ukuthi usuzaba njengendoda eyi-bodybuilder, kodwa ukuba le muscle nje kwanileyo. Remember, i-muscle iyaphela nxa usuqalisa ukufika ku-30 years. Nxa sesidlula i-30 years sesiqalisa ukuphela i-muscle yani. I-muscle yiyo elama-cells adla ichukela eliningi. Ukureversa i-insulin yikuthi sisebenzise ichukela leliyana elisemzimbeni, ngoba ichukela leli linengi emzimbeni, yilo elicine la yenza ukuthi vele ama-cells egcine ngasalaleli i-insulin ngoba bekule chukela eliningi. Kodwa nxa ungumuntu olama-muscles or ule muscle mass right, ama-cells lawana ko-muscle ayaginya, abizwa vele i-muscle cell ibizwa ngokuthi yi-glucose sink, yiyo emunya kakhulu i-glucose. Kodwa ngokuswela kwethu i-muscle mass sisiya sikhula, sesehlule kusebenzisa kuhle ichukela leliyana. Number 3 lo 4 engithe baqakathekile ngizabahlanganisa. Ngize ngathi uthi ngogqokela amangilazi ingxenye ungangizwa kuhle ngoba yaqakathekileyo. I-insulin resistance nxa uyibisela emuva, practice okuthiwa yi-time based eating, ukwenza i-intermittent fasting. I-insulin nxa uyireversa, vele i-insulin yi-hormone ebuya nxa uqeda ukudla. Nxa isisebenzile ekudleni lokhana okufakile emzimbeni ichukela leliyana, izafuna at least 4 to 5 hours ukuthi iphinde iyehle phansi, ya. Ingahlala iphezulu i-insulin, kuzabe kulokho kubuya ichukela elinengi emzimbeni, ngoba i-insulin nxa iphezulu uyabe lokhu uthola ama-signals ukuthi dlana, ngoba i-insulin nxa isemzimbeni ayivumeli ukuthi uchisa amafutha for energy. So wena uzamiskhotha lokhu ngokuthi ufuna ukudla. So kutsho ukuthi every 2 hours, ngoba ukudla ungakudla kuthatha about 2 hours ukuthi ichukela lana liphume emzimbeni. Nxa liphela nje, wena ungalalela isignal lokuthi faka okunye ukudla,
ukudla sokubuyile futhi okunye ukudla zama into othiwa yi-intermittent fasting udle layo lobo uzakudla ekuseni uphinde emini kodwa between these 2 meals uzinike 4 to 5 hours ungadlanga loba libhiskiti eliyi-1 kuwe kungabe kungasokudla nxa udobhe ibhiskiti eliyi-1 kodwa according to insulin udlile ngoba ichukela selikhwelile iyabuya vele i-insulin right futhi okunye unumber 4 bisela ifiber ukudla lokho esithi ku-processed esesikuthenga akula fiber umsebenzi we-fiber yikuthi uhlangana lokudla so ukudla nxa kule fiber nxa kuhamba kuma-intestines kuhamba kancane kancane akugijimi ekuhambeni kwakho kancane kancane kwenza ukuthi ichukele lana eli-release into the bloodstream lihambe kancane kancane than ukuthi uthi uqeda ukudla ungadla nje i-white bread yakho after 30 minutes ichukela seligcwele phu ku-bloodstream ngoba akula lutho olule fiber luyibambileyo kodwa nxa ngiza kudla islice sami maybe se-sourdough bread kumbe sourdough bread or Ezekiel bread yedwa ngizama ucabanga sorry ngihlanganise lama-vegetables ngifake ispinach ngifake le-cucumber ngifake iqanda lami ngile fiber eningi esengiyibiselile laphana 1 i-sourdough bread vele ile fiber 2 sengifake ama-vegetables ukudla khona nxa kuhamba esiswini kuhamba kancane kancane kuqakathekile khona lokho this is why uNkulunkulu esidalela ukudla vele ku-mother nature ama-apple khangela i-pumpkin umnyi nxa sikudla vele kule fiber isikhumba lesana ngaphandle siyenza ukuthi into elama-carbohydrates mbele echukela eningi kuhambe kancane kancane impendulo yami icine isibande kodwa I hope ufikile ekucineni wezwa into eqakathekileyo nxa kukwehlula ukwenza i-time based eating kukuthwalisa nzima konke lokho akungifakele i-message ungibuza ukuthi ngingayenzani okunye ikhona idrink leyade ngiyinatha iyi-natural GLP-1 activator iza kuncedisa ukuthi ungabe ulokhu ulamba and it is a natural product ngiyabonga